Bismillah деп biz at pazardan başladık. Kimden kim bulat? Ya. Sizden baba. Em var bu adam. Satıldı satıldık mı? Satıldık. Bunun yaşı kança baba? Siz de satın mı? Ha siz mi? Ekasiyat. Parodasıcı. Para bayır bol serega. Ekasiyat eken şol. Boyu kança çıkat tuğan? Ölçep körбөдүңөр. Ulagı var mı? Ulakka girgen emas mı? Үйүргөчү. Ya. Basın kança da atas pulun? 130 ming so'm. Kemi var ha? Suradi u, kança çıkardı bazar? Kançaga? Bağ olup atatken hazır. Şu topta. 130 ming kemi var deydi. Ne olur? Уже alıngan akşay. Pul alındı oturan. Kança alındı? 105 ming so'mga. 105 ming so'mga alıp dur şunu. Bunun yaşı kança aka? Ya 110 oldu 5 ming oldu. 110 ming? 105 dep tamaşalap dur. 110 ming so'm alıp dur. Yaşı kança eken? Жаңа сыят. Naş bala satışdı. Ekasi bu. Şu bala sat. Ekasiyat deydi. Kameraga düşküler. 110 ming so'm bo'lib tur shul. Keyingiga o'tamiz. Şulatlar sırap görünce. Assalamu alaikum. Sırayın dese ketip kaldı. Şu katar turgan atlar sırap görünce. Assalamu alaikum ağa. Bul attın yaşı kança? Ekasiyat. Boyucu? 1.60'dan aşık. Pulu kança da atas? 140 ming so'm. Biroq biyi eken аты, başkalarga salıştırmalı. Men boyum 1.70 da, menen kichine cho'ng bu. Menen biraz kichine eken da, 160 eken da значит. Bunday burup көрүңчү aba, көрөйлү арттарын, соруларын. Мынакей. Улagı barбы? Topqa qanday kiradi? Yaxshi kiradi? Qayerda жүргөн ата ба? Başbulaq. Başbulaqdan аты ekan shu. Baсын qancha dedingizlar? 140. 140 ming. Kemi barбы? Qanchaga suradi eng ko'p? Patolog. Maka. Avat, nomeringizni ayta olasizmi? Ya. Nomeringizni ayta olasizmi? Ha. Ne deysiz? Hı. Может, nemeler suraşı mümkün da bizden görüp atkanlar kommentariyga. Mınake tuğanlar 704 menen 85 22 88. Şu nomerge çalıp жақсы байланыш алсаңыздар болады. Башбулақтан келген ат екен. Bu da süpermen. Nasıl görüşürüz? Aha. Hem bundan sırap görülçü. Assalamu alaikum aba. Bu attın yaşı kança? İşte. Bundan? Bundan eken. Bağısı kança deyip atасыз? 100 ming so'm deydi bağısını. Mына ушул атты сурап көрөлү. Geçen bebek bunda kaçtı geldi.
Assalamu alaikum. Bunun жашы қанша ава? Жазға 2 асы болот экен ушулар. Пулучу? Пулу 110 миң сом кеми бар дейт. Базар қанша берди? Pazar 89 verdi. 89? 89 turaптыр базар, бербеттір бирок. Мына алдын төшін тап көрсөтөбүз. Мына соруларын байкаңыздар өзүңүздөр. Assalamu alaikum. Ава, мунун жашы канча? Жазға 3 асы. Жазга 3 асы едик. Жазга 3 асы болот экен. Улагы барбы? Улагына гарант. Улагына кепилдик дейт. Үйүргө коюлганбы башта? Үйүргө дагы койсо болот экен тугандар. Мына алдын төштөрүн, көпүрөктөрүн тап көрсөтөлү. Пулу канча деп атасыз? 150 миң кем бар. 150 миң сом кем бар дейт. Мына соруларын өзүңүздөр байкаңыздар. Номериңизди айта аласызбы? Каерде жүргөн ат аба? Акжарына. Акжар. Ош Алай жолундагы Акжар айылында. 509 менен 23 35. Жакса ушул номерге чалып байланышсаңыздар болот. Эгер бүгүн сатылбай калса, чалсаңыздар болот. Канчага сурашты аба? 125 миң сураптыр, бербептир. Мынакей. Аттын тулку бою. Укам кандай? Кимдин аты мени алдың дагы? Ha. Басын айтты, канча деди? 100 миң сом дедиби? Жашы кандай экен мунун? Жаңасы экен. Мынакей, тугандар. Кайсыл ат калды дагы тартылбаган? Эми бир аз жашыраак тайларга кулундардын, бээлердин баасын сурап көрөлү. Бул бээ кимден ала? Сизденби? Мына кичинен окшойт, а? Туган, бунун баасын канча атасың бээнин? 85 миң сом. Канча кулун туган? Алтыны туган. Бээ экен 85 миң сом дейт. Бээ окшойт бул дагы бээ экен. Бээ окшойт аба бул, а? Erkek. Эркекпи? Эркек экен бул. Мунун жашы канча аба? Тайдын. Кунанбы? Жазга кунан экен. Баасычы пулу? 70 миң сом кеми бар, э? Канчага сурашты? 63 миң сураптыр ошол. Кунанга. Ушулар сурап көрөлүчү. Ургачыбы булар? Беби? Бабыр базардабы? Жаш канча аба? Кунан бе экен. Пулучу? Оштун базарындабы? 70 миң сом. Экон жашы бирдейби? Я. Наркы 3 тутуган. Анын басы канча? 85. Но 70, а? Но 70 миң сом дейт. Наркы акты, 3 тутуган. 85 миң сом дейт ушуну. Эми бир аз жашыраактарын тартып көрөлү. Ассаламу алейкум. Кам кандайсың? Мунун жашы канча? Жазга калтатай экен. Басычы пулу? 50 кем бар тоз. 50 кеми бар дейт. Жазга калтатай экен. Базар атарбы? Ушулар сурап көрөлү дагы жыйынтыктайлы достор. Ассаламу алейкум аба. Булар эркек бургачыбы? Булар ургачы. Бары. Бары. Жаштары канча?
Пулун экен, значит. Пулдарычы? Pulları 40 ming so'mdan kemi var, Maka tulqi boyi tartib ko'rsatildi. 40 ming so'mdan kemi bor deytishilardi. Chuqur media. Maka dostlar, жалпысынан пулундардын, тайлардын, аттардын баалары ушундай. Биз ушун менен ат базардагы чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Мал базарга